Me did the Isaac Jumpo, but me family the great temple and bring one man come near too much G8. Too much G8, more too much. Namen so me I'm more fire. Aha, too much GH. Muniaba a pesicapane and so minimum a day a show me semi J. Just see the anatise and somewhat a coachy, a cobre mine, and a mabone bede amide, eba ababa sumona to my the Danada cassette. We are your number one loyal and credible channel. You will home Eddie Mamo Abre, Eddie Abre Epiana, Ebusa for your boy Eddie Era and Semno Emun. Nancy Entem you whom is sent. Yankasa, Nia Bema, Yam Papa, a Ghanaian boxer, Bukum Bonku, Sayan and Sakrayebi Abani, Nipedriamun, Suban Muni, the Keka, a year, and Magana for the Brona, Tuna, no Eddie Goodness. So, and I'm say video be about one and I say pictures Bina as circulate on social media as soon so upon amateur say ne color ne tibia asesa afin so e ma lashes ya ye hihye ye we ni ebinu mo hihye wo mani just say enu bi so e na e hye ne no na Ghana for do na e ma asofo ye hye ye papa ye kumchacha kwampo di na no bebatu mu mpanifo bebre e bebe kasa e wo ye e ho se ada bi de bukombeku oye de enye ebinu se ye nkrasesem enu mu na ehun se ye patapa ex-girlfriend Queen Pizzy or no so cry babo until say wo de ti bukumbenku ene nko ne ba che video ni mu wo mu AKC na e bi no mu ka se da bi de ekoso no na se de ekono enye no kwanso na bukumbenku wonya na wo sai no na e bi kura mpo babo ntin ehun se pa wo pon ho no kura mpo ebetimi ama no akwakopi mu ewo ye bonsam jema ye hu ni se hell enu mu kura mpo no kura nkonko dakra no ye hu ye se wo ne polo so video circulated say woni no etwi kasubom eno mu bo momo ne na montin so ache say ebinu mu ka say na inti oponi ya bia ne nyoma ekoso nyina ne still na enkrofo edineti na ebusia form enne de wa babontin edin sembi ababeto edo hu say Ghana for de yesu nkurasefo ne che say yesu enibiefo emai de wo hu ebi eda na eno na wo kasa no de etu edwa kire mu say even krampo polo won ne twempna enye nne empna twa wo mo etwenye no enye nne e na wo mo etwempa no obetimi de nsa asinebo akase akwada na wo wo polo enchen no krampo no eye ne ba one no e na ewo ye na polo pa wo na se Ghana for pa wo mo nko wo mo nko busa abaya eno na ebusuafo wo mayinko tie ni nsem a wo de etu edwa no embra na iba ye beto aso. Ghanaians, you like talking, and you like my matter talking. Gymnastic country. Come on, I'm breaching myself. I know well actually. Ekwa people say they like Bugo. Ekwa people me at the fuck come on. Ekwa people picking be my picking. I don't Ghanaian no. When I say Ekwa people, if you say the picking is not my picking, God go punish him. Me Ekwa people be my girl. That's a great girl. Ekwa no be now, no be now. You know be now. We go married. Ghana mu prewa uba preni na marika kwa na ebusiafo said ye etie eno no o chiremu ese and we have enough the every Ghana for ho wo mo criticize ekoso wo mo criticize no when the bleaching ho ne mo kwaniba we using the word as fools the Ghana for say Ghana for ni meye nyansa di nyansa je ni epi say ye criticize no na de no ho na say wo be kwa no ho na de no ho na say wo be sesa ni tuna no de efa ye ho eben no ntino wa babo te aba be ye Ghana for Ghana for krampa say hu say ekwapin polo ba na wo ne no ewo ho no say de bi kai wone no na ewoye na no na Ghana for do na e ka say de bi o so no obi na wo say no obi na wo no de obi a ehwemu eho no na se wo ya ade a enye na anyoma bi wo ho no e be ku e de etel san se bi obi wo ye ensema ye tete se obi wo ho no a wan ka nyame asem afa nche no mpo na nipa no wo wu a wotimi bo osubo se opon se wonu wonam ye nyina wantimi amfa futo bia ema no enti Ghana for ebusa se wo mo bonni a wo mo ye ene se wo ye bukumbe ko mbe ka kire wo se bleach na wo bleach ne enye enu nti no waba abonti eba bedi eye wo mo atem na dodo na se de bebe so ye du no wontimi enka obi asem enu nti wuzu obi ye de enye krampo na wo ka wanu ato ne bekoso akan no atom akwakosi emreben bekoso akan no atom akwakosi pempen so ben kwapem se ne o manyina
nyinaa ebese ya na se eba na nipa no ne personality dia eno de ni kwan se ye ka eye eho ensemba emu me ba wo man mu dia ene timi di ya no atumu ebi ana ebusuafo bukum banku ensem ode aba beto eye edwa because of say dodo na criticize no efa eye ni bleaching ne say ni nyoma wo ye eho no eye ne kwan so na hu hia te Ghana fo empo wo start say wo bleaching mpo ne ye di ya no atumu bi ana fo adwenche fa ensem yi hu ebeto edwa e wo tuma GH your comment section de bi mo so like your videos na share e wo all the social media platform eso obetimi follow yen e wo your IG page and your Twitter page so atuma GH _ Facebook and so tuma GH so once subscribe to your channel na be so say jem adoma na e won chen mia eye eso ehu enya kwa eye say ye be call live and say ye be upload video bia eno ene be ma that notification e o phone or laptop and our tablet so ama won so wetimi ehu na wetimi follow ye enti ye fa ema ye aha ena ebre ebe mo me kwa ma mdi dwumedie no esi desene ye be sane hia makram. Too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo a mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH.